7. Kultura. 26. Ideal mlade Bosne je sloboda. Autor magistar Milan Bajović. O mladoj Bosni dosta je pisano, ali su njeni članovi mnoge tajne ponijeli u grob. Najviše se o njima saznalo prilikom suđenja i tada su najmanje sakrivali tajne. Razgovjetno rečeno, mlada Bosna je tajno društvo. Ovo dokazuje misija Đura Šarca koji je poslat od oficira Dragutina Dimitrijevića Apisa kako bi bilo spriječeno da se sprovedu atentati na Poćoreka i princa Ferdinanda. Duga je tradicija u istoriji postojala tajnih društava. Vojin Dimitrijević, poznati pisac dijela Terorizam i strahovlada, spominje da je u arapskom svijetu u 10. vijeku postojalo tajno društvo Ašišani. Oni su organizovali terorističke akcije iz moralnih i vjerskih razloga. To su opravdavali da sprovode sveti obredni čin. Tajno društvo je društvo grupe. Radi uspjeha obično ima jaku mrežu, ali grupe su malobrojne radi konspiracije. Pravilo tajnog društva je da se u njega pristupa zakletvom. Oni imaju svoj katehizis, odnosno povjerenje, vjerovanje. U pravoslavlju, pored Biblije, visoko je rangirano djelo katehizis. To je knjiga vjere od grčke riječi što znači vjerovati. U knjizi su predstavljena načela ne samo pravoslavnih, već bilo koje druge vjere. Radi se o osnovnim tajnama. Vjerovanje se zasniva na temeljima uvažavanja i moralnog čovjeka koji je zaklet i Bogu. Tajna društva po pravilu posvećena su bratstvu, odnosno sestrinstvu, moralnoj disciplini i međusobnoj pomoći. Takva društva često vrše obred uvođenja, čiji je cilj da upozna nove članove sa pravilima grupe. Članovi se regrutuju kontaktom ili vođa društva vrši taj proces. Također se događa da se na osnovu emocija otkriva društvo od dobrovoljnih pojedinaca. Ovi dobrovoljci imaju mjesto konspiracije, prolaze test svjesno ili nesvjesno. Taj test ima temelje u tumačenju dostojanstva. Kod članova mlade Bosne osuđeno je tiranstvo. Godine 1913. u širokoj čitalačkoj publici bio je dostupan Njegošev Gorski vijenac. Učenicima i studentima bili su primamljivi stihovi Altirijanstvu stati nogom za vratom, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetlija. Njegoš je bio poznat otresitim porodicama. Još ranije navodi im podatak da je majka Nikole Tesle u kući čitala sinu Njegošev Gorski vijenac. To je bilo vrijeme 50 godina prije Velikog rata. Tajno društvo su bili Pitagorejci, Sionski priorat, Templari i masoni. O tiranstvu je pisao Vladimir Dedijer i svestrano obradio kakvo su znanje o tome imali mladobosanci. Mlada Bosna je prije svega omladinska organizacija, ona je okupacija Bosne i Hercegovine 1878.